Ko tahi te reo pōhiri i rewa ake ki te kapa riki Māori me te kapa kiwi i rungi te marae o tūranga waiwai i te rānei. I mua i ngā tākoro nui a ngā kapa e rua a enei rangi whakatā. Ko te noho tahi a ngā taina me ngā tuakana i raro i te whakaaro kotahi. Really special occasion. It's really historic opportunity for the people of Tainui and for our both sides to be honoured in such a way. He pōwhiri tēnei ngā waiwai tapu o te kapa kiwi me te kapa Māori. He hokinga mai mō ētahi ki te wā kāinga. I used to play league here obviously, and it was where, my dream, to be where I am today, and it all sort of started from here, and it feels awesome, come back to where it all started. Koinei pia te kapa kaharawa o ngā Māori mō ngā tauroa, I nā he toa te nuinga no te whakataetai NRL Super League hockey. We've got a lot of boys spread all over the world, and we've come together, and it's just a huge opportunity to get our Māoritanga back on the international stage. Ko te kingi Māori atu heitia te kai whakaruru hau I te kapa Māori. Engari he wā no hoki tēnei kia mihia te kapa kiwi e ara tau kai tautoko. Yeah, it means a lot to me. To get back to the roots, back to the Māori, and experience something I haven't experienced for a long time again, and they brought back a lot of memories from home too, so no, it was good, good experience, and I know the boys enjoyed it as well. E timatanga tēnei I te wiki e whakapakari ai ngā kapa e rua, ko ngā Māori ka tuku atu ki te kapa o Ingarangi, hei ku mamatanga I mua I te tukinga a ngā kiwi kia Hamoa. It's exciting for both teams, just catch up with the boys, and I think we get to train against them on Wednesday as well, so I'm looking forward to that too. Ka tū ngā tukinga a ngā kapa nei ki Mount Smart a te Rāhoroi, Irina Smith, Te Karere.